Nicolas Sarkozy n'umwe mu bayobozi bakomeye Ubufaransa bwagize, akaba yaranabaye perezida wa 23 w'icyo gihugu, uzwiho kugira imbaraga, ubutwari n'ubushake bwo gukora cyane. Umuyobozi, ibintu nibigenda nabi arabizi ko umutwe buzacibwa. Gusa kuwa 21 Ukwakira 2025 yinjiye muri gereza ya La Santé iri Paris mu Bufaransa kugira ngo atangire igifungo cy'imyaka 5 yakatiwe n'urukiko nyuma yo kumuhamya ibyaha byo gukoresha amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko ubwo yiyamamarizaga kuyobora Ubufaransa muri 2007. Sarkozy yagiye ashinjwa kenshi kugirana amasezerano n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi, akamuha miliyoni zirenga 50 z'amayero ngo ayifashishe mu kwiyamamaza muri ayo matora. Mu kuburanisha Nicolas Sarkozy, abashinjacyaha bagaragaje ko ayo masezerano yari impanguhe kuko basobanuye ko nyuma yo guhabwa iyo ruswa ya miliyoni zirenga 50 z'amayero, Sarkozy yagombaga gufasha Gaddafi kongera kugira igikundiro ku ruhando mpuzamahanga nyuma y'uko igihugu cye cyashinjwe uruhare mu bitero by'indege byagabwe i Lokabi muri Ecosse mu 1988 n'ibyo muri Niger byahitanye abantu amagana mu 1989. Sarkozy abaye wa mbere ufunzwe nyuma yo kuva ku butegetsi mu Bufaransa. Ni nawe mukuru w'igihugu wa mbere mu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ufunzwe nyuma yo kuva ku butegetsi, kuva uyu muryango washingwa mu 1993. Kuva yakatirwa kuwa 25 Nzeri 2025 kugeza ajyanwe muri gereza kuwa 21 Ukwakira 2025, Sarkozy yarinze afungwa akibwira abamushyigikiye ko yarenganijwe n'ubutabera bw'Ubufaransa ndetse ko atazatuza atagaragaje ukuri kuko ari umwere. Mes chers amis, depuis le 25 septembre, le jour où j'ai été condamné à 5 années de prison. Inshuti bavandimwe, kuva tariki ya 25 Nzeri umunsi nakatiweho igifungo cy'imyaka 5, nakiriye ibihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa bunshyigikira. Gankoze ku mutima kurusha uko mwabyumva. Umuryango wanjye wagize amarangamutima, kandi nanjye uru rukundo rwampaye imbaraga zidatsindwa. Birumvikana ko ari urubanza, kandi sinzabahisha uburyo rugoye umuryango wanjye nanjye ubwanjye. Ariko ku rundi ruhande mugiye mbashimira, ndagira ngo mwese mwumve ko ntazacika intege, ko tuzatsinda kubera ko ukuri no kuba ndi umwere bigomba gutsinda. Uyu munyepolitiki yagaragaje ko urubanza rwe ari ishyano ryabaye mu butabera bw'Ubufaransa kuko atumva ukuntu urukiko rumuhamya icyaha kandi rwemeza ko atakiriye amafaranga ya Gaddafi. Aha wakwibaza uti, ese ishingiro ry'icyaha cyafungishije Nicolas Sarkozy ni irihe? Reka tubigarukeho mu ncamake. Gukomera kwa Sarkozy byaje mu kanya nk'ako guhombya. Yavutse kuwa 28 Mutarama mu 1955, avukira i Paris mu Bufaransa kuri se ukomoka muri Hongrie ndetse na nyina w'Umufaransa-kazi. Yakuze abaho ubuzima bufite intego ndetse akora uko ashoboye ngo yubake ejo hazaza heza, ubwo yiyamamarizaga kuyobora Ubufaransa, asezeranya kuzabuvugurura ntibukomeze kugendera kuri politike ya kera. Muri 2007 ubwo yari afite imyaka 52 yatsinze amatora atangira kuyobora icyo gihugu. Iyi ntsinzi yageze hari kanakoresha amakayabo k'ingengo y'imari mu mateka y'itegurwa ry'amatora mu Bufaransa, nyuma hatangira kwibazwa aho yakuye ayo mafaranga. Muri uwo mwaka Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya yahise agira uruzinduko rudasanzwe mu Bufaransa ndetse agira no mu biro by'umukuru w'igihugu bizwi nka Palais de l'Élysée, anitwaza ihema rikoreshwa cyane mu Barabu bo mu bwoko bw'Ababedouins abari ryararamo mu gushimangira umubano mwiza bidasanzwe hagati y'Ubufaransa na Libya. Iryo hema ryatewe mu mbuga ya Palais de l'Élysée. Gaddafi wari usanzwe uzwiho kugira udushya, agaragaza uburyo yisanzuye muri urwo ruzinduko, ariko nanone ashimangira umubano mwiza yari afitanye na Nicolas Sarkozy. Nyuma muri 2011 muri Libya habaye intambara yazamuwe n'inyeshyamba zifatanyije n'abaturage bari barambuye imyaka 40 y'ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi. Iyo ntambara itizwe umurindi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byibumbiye muri NATO. Icyo gihe Sarkozy yabaye umwe mu bashyigikiye cyane ibikorwa bya gisirikare bya NATO byo kurwanya ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi. Uko gufata uruhande kwa Sarkozy akanabigaragaza byatumye ubutegetsi bwa Gaddafi bumufata nk'umugambanyi. Byarakaje cyane umuhungu wa Muammar Gaddafi witwa Saif al-Islam Gaddafi. Muri Werurwe 2013 abari utangaza ko Sarkozy ari kugira uruhare mu kubangamira ubutegetsi bwa se kandi yaramuteye inkunga kugira ngo yiyamamarize kuyobora Ubufaransa, asaba ko Sarkozy asubiza ayo mafaranga. Saif al-Islam Gaddafi yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Euronews ubwo yari i Tripoli muri Libya, avuga ko se yafashije Sarkozy ariko icyo ari kumwitura ari ukugambanira abanyalibiya. Firstly, Sarkozy must repay Libya the money he took for his election campaign. Icyambere, Sarkozy agomba gusubiza Libya amafaranga yatwaye kugira ngo yiyamamarize gutorerwa kuba perezida. Twateye inkunga y'amafaranga ibikorwa byo kwiyamamaza. Dufite ibimenyetso byose kandi twiteguye kubitangaza. Ikintu cya mbere dusaba Sarkozy ni ukwishyura abanyalibiya aya mafaranga. Twamufashije kuba perezida ngo afashe abanyalibiya. Tuzashyira hanze amakuru arambuye kuri byo na dokima zose n'inyemezabwishyu za banki.
Aya magambo y'umuhungu wa Gaddafi yabaye nk'igisebe cy'umufunzo kuri Nicolas Sarkozy kuko yasamiwe hejuru n'itangazamakuru ndetse n'inzego zitandukanye zigatangira gukora iperereza kuri Sarkozy. Kuwa 20 Ukwakira 2011 Gaddafi yishwe n'izo nyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi bwe. Muri ibyo bihe i Tripoli hacitse igikuba ko umukuru w'igihugu yitabye Imana, inzego z'iperereza nazo ntizasinziriye kuko zavumbuye inyandiko zivuga ko ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi bwateye Sarkozy inkunga mu buryo bw'ibanga ya miliyoni zirenga 50 yakoresheje mu kwiyamamaza nk'uko byari byaranavuzwe n'umuhungu we. Imwe muri izo nyandiko yabaye kimenya bose ni yiswe Kusa Memo, byatangajwe ko yashyizweho umukono n'uwari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Libya. Iyo nyandiko yashyizwe hanze muri 2011 mu kinyamakuru Mediapart, bigaragazwa ko yari ikubiyemo amasezerano y'ibanga yo kohereza amafaranga avuye i Tripoli muri Libya akoherezwa i Paris mu Bufaransa. Yari ikubiyemo andi makuru adasobanutse neza, harimo avuga ku masanduku yuzuye amafaranga, private jets n'inama z'ibanga, ibyatumye hakomeza gukekwa ko ifite runini isobanuye mu bikorwa bya politike hagati y'Ubufaransa bwari buyobowe na Sarkozy n'ubutegetsi bwa Gaddafi. Gusa nubwo byagenze bityo, nta kimenyetso simusiga kigaragaza ko ayo mafaranga yaba yaroherejwe Sarkozy ngo yakoreshe mu kwiyamamariza kuyobora Ubufaransa. Nyuma y'uko manda ya Sarkozy yo kuyobora icyo gihugu irangiye muri 2012, muri 2013 ubutabera bw'Ubufaransa bwatangiye kumukoraho iperereza mu buryo bweruye. Muri 2018 ubushinjacyaha bw'Ubufaransa mu ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha bimunga ubukungu bwahamagaje Sarkozy bumuhata ibibazo ku kwiyamamaza akoresheje amafaranga yabonetse mu buryo butubahirije amategeko. Gusa ibyo yabihakanye yivuye inyuma, avuga ko nta niyero na rimwe yakiriye ndetse ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko yaba yarabikoze. Nta nyandiko n'imwe, nta foto n'imwe, nta konti, nta kimenyetso gifatika. Harimo urwango, ubusazi, ubugome n'ibinyoma gusa. Icyo gihe hahaswe ibibazo abandi bantu batandukanye bakoranaga bya hafi na Sarkozy, barimo abashoramari, abahuza mu biganiro hagati ye na leta ya Libya, ababaye abayobozi bakomeye muri Libya ndetse n'abandi. Hari abavuze ko bagize uruhare mu kohereza ayo mafaranga Sarkozy, abandi bavuga ko ari inkuru yahimbwe n'abashakaga kumwihoreraho cyangwa se bakabikora ku kiguzi cy'amafaranga. Ibyo gukoresha amafaranga atemewe mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Ubufaransa si cyo kirego cyonyine Sarkozy yari afite. Muri 2021 yahamijwe kuba ubwo yari akiri perezida, yarahatiye umucamanza Gilbert Azibert, akaba ari n'umujyanama mukuru w'urukiko rw'ubujurire muri icyo gihe, kumushakira amakuru y'ibirego byaregwaga Sarkozy, washinjwaga kwakira amafaranga aturutse kuri Liliane Bentecourt, wari umunyamigabane ukomeye mu kigo L'Oréal gikora mu bijyanye n'ubwiza. Icyo gihe Sarkozy yahamijwe kwifashisha umwunganizi we mu mategeko Thierry Herzog ngo bahatire Gilbert Azibert kubaha ayo makuru y'ibanga, akatirwa igifungo cy'imyaka 3 ariko 2 muri yisubitse, umwaka umwe akawumara yambara igikomo cy'ikoranabuhanga ku buryo byoroha kumucunga. Muri 2021 yongeye gukatirwa umwaka umwe ku byaha byo gukoresha amafaranga atemewe n'amategeko mu kongera kwiyamamaza mu matora yo muri 2021 ubwo yageragezaga kongera kwiyamamariza kuyobora Ubufaransa muri manda ya kabiri. Icyo gihe hasubitswe amezi 6 kuri icyo gihano, hanzurwa ko yandi 6 nayo yamara yambara igikomo cy'ikoranabuhanga mu rwego rwo kumucunga. Abashinjacyaha bavuze ko icyo gihe Sarkozy yakoresheje inyemezabwishyu z'impimbano kugira ngo ahishe ko yakoresheje amafaranga yengeje umubare wayemewe n'amategeko mu gihe yiyamamazaga. Sarkozy yavuze ko ibyo birega ari ugutsikamirwa n'ubutabera, asaba ko bikurwaho. Urubanza rwa Sarkozy rwakomeje kuzamo amayobera menshi kugeza na magingo aya. Ibirego byo gukoresha amafaranga atemewe mu bikorwa bye byo kwiyamamariza kuba perezida w'Ubufaransa muri 2007 byongeye kugarurwa mu nkiko muri 2025 nyuma y'imyaka 18. Abashinjacyaha bagaragaje iby'ayo mafaranga nk'amasezerano mabi yabayeho hagati y'ubutegetsi bwa Gaddafi bw'igitugu na Sarkozy washatse gukoresha amafaranga atemewe muri politiki y'Ubufaransa. Umutangabuhamya w'imena muri iki kirego ni Ziad Takedine, umushoramari wari ufite inkomoko mu Bufaransa no muri Liban, wavuze ko ari we witwariye amasanduku 3 arimo amafaranga yo gushyira Sarkozy ayavana i Tripoli muri Libya yajyana i Paris mu Bufaransa. Oui, Gaddafi a payé Sarkozy. Yego, Gaddafi yishyuye Sarkozy, yishyuriye kwiyamamaza, yishyuye ibintu byose. Ibyo si ikibazo cyane. Gusa nyuma yaje kwisubiraho yivuguruza ku byo yavuze, ariko mbere y'uko hafatwa umwanzuro wa nyuma ku byo Sarkozy yashinjwaga, Ziad apfa mu buryo budasobanutse. Ubuhamya bwa Ziad bwasize ubutabera mu rungabangabo kuko butamenye niba ibyo yavugaga byarukuri cyangwa ibinyoma, dore ko nta bindi bimenyetso simusiga byashyigikiraga ubuhamya bwe. Kuwa 25 Nzeri 2025 urukiko rwo mu Bufaransa rwafashe umwanzuro ku byaha Sarkozy yashinjwaga. Rwamuhamije gukoresha amafaranga atemewe mu bikorwa bye byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2007. Iki cyemezo cyafashwe bisobanurwa ko agomba kujya muri gereza nubwo yakijuririra. Gusa urukiko rwanzuye ko mu gihe nta kimenyetso gihita kigaragaza ko Sarkozy yakiriye mu buryo butaziguye amafaranga y'inkunga yaba yarahawe na Muammar Gaddafi wayoboraga Libya, yari yarubatse system imufasha gukusanya inkunga mu buryo butemewe. Rwamukatiye igifungo cy'imyaka 5, 2 muri yisubitse, anashibwa ihazabu y'ibihumbi 100 by'amayero. Mu mateka y'Ubufaransa n'ubwa mbere wayoboye icyo gihugu ahamijwe ibyaha bituma ahabwa igihano cy'igifungo. Abari ku ruhande rwa Sarkozy babifashe ko ari abamugambaniye bashakaga kwihorera, mu gihe abatamucira karuru rutega bo bavuze ko ari byiza ko ubutabera bwatanzwe uko bikwiye. Gusa mu gihe ubushinjacyaha bwagaragazaga ko bufite inyandiko ikomeye ishinja Sarkozy, itsinda ry'abunganizi be mu mategeko ryazanye ikindi kintu gishya cyasaga nk'ikitari cyiteguye mu rubanza rwe.
Muri Gashyantare 2025 abunganizi ba Sarkozy bashyize hanze email y'ibanga bagaragaza ko inyandiko yiswe Kusamemo yashinjaga Sarkozy ko yagiranye amasezerano na Libya ngimutera inkunga yiyamamaze mu matora ya 2007 yahimbwe. Abo bunganizi ba Sarkozy bagaragaje ko iyo email yakuye mu nyandiko z'urwego rw'ubutasi rwa Libya ndetse ko yacuzwe nyuma yo kugwa k'ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi. Jacqueline Lafont uri mu bunganira Sarkozy mu mategeko yabwiye itangazamakuru ko icyari ikimenyetso simusiga ko ibyaha ashinjwa ari ibihimbano ndetse ko nta gihugu kigendera kuri demokarasi cyakabaye gikatira uwabaye perezida wacyo agahamwa ibyaha hagendewe ku bimenyetso nk'ibyo yise ko byahimbwe. Guhera muri 2011 ubwo ikinyamakuru Mediapart cyashyiraga hanze iyo nyandiko yiswe Kusamemo niyo yagendeweho igihe kinini ifatwa nk'ikimenyetso simusiga gihamya ko Sarkozy yakoze icyo cyaha cyanatumye akatirwa. Gusa kuva bunganizi be bashyira hanze ayo makuru yuko ishobora kuba yarahimbwe kubw'inyungu za politike z'abantu bamwe, ukuri kwabyo ntikwasobanutse. Abashinjacyaha batesheje agaciro ibyagaragajwe n'abunganizi ba Sarkozy bavuga ko iyo email bashingiyeho hatizewe kuri ku nkomoko yayo ndetse ko Kusamemo atari cyo kimenyetso cyonyine cyagendeweho mu gushinja Sarkozy. Bagendeye ku kuba haranashyizweho abahanga mu by'umutekano w'ikoranabuhanga ngo bagenzure ubuziranenge n'umwimerere w'iyo email, bagaragaza ko ibikubiyemo bidahura n'inyandiko za nyazo za leta ya Libya yagaragaje nyuma yo kurangira k'ubutegetsi bwa Gaddafi. Kuwa 21 Ukwakira 2025 Nicolas Sarkozy yagejejwe muri gereza ya La Santé ngo akore igihano cy'igifungo yakatiwe. Ku myaka 70 y'amavuko yasanze izindi mfungwa zakoze ibindi byaha bifite aho bihuriye na politike n'ibindi bitandukanye bifite uburemere buhanitse ndetse n'uburi munsi y'ibyo yakoze. Gereza ya La Santé isanzwe ifungirwamo abanyepolitike bakomeye ku isi n'izindi mfungwa zirimo ibyihebe byakoze ibyaha bikomeye mu mateka y'isi birimo n'ubwicanyi karahabutaka. Mbere yo kwinjira muri gereza, Sarkozy yabwiye itangazamakuru ko nubwo agiye gufungwa atazatuza atagaragaza ukuri kwe ko arengana. Kuva mu biro by'umukuru w'igihugu w'Ubufaransa bizwi nka Palais de l'Élysée kwa Sarkozy akisanga muri gereza, niyo nkuru abantu bamwe mu bakurikiye iby'urubanza rwe n'ibyo yahamijwe batiyumvishaga. Yaba yarakoze ibi byaha cyangwa akaba abeshyerwa nk'uko we abishikamyeho, inkuru yisigiye Ubufaransa umukoro wo kwibaza ikibazo kuri demokarasi. Ese koko ubutabera butanga uko bikwiye mu gihe hinjiyemo ibya politike n'ubuhangange? Na n'uyu munsi ukuri kuzuye ku byabaye kuri Sarkozy kuracyarimo igihu, gusa ubutumwa bukomeye isigiye buri wese wayumvise nuko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko nubwo yaba ari cyangwa yarabaye perezida w'igihugu. Gusa nyuma yo gufungwa kwa Nicolas Sarkozy kuwa 21 Ukwakira 2025 abanyamategeko be bahise batanga ikirego basaba ko arekurwa kuko bumvaga ko atarakwiye gufungwa mu gihe yari agikomeje kujuririra icyemezo cy'urukiko. Ibi birimo byatumye kuwa 10 Ugushyingo 2025 urukiko rw'i Paris rutegeka ko Sarkozy afungurwa by'agateganyo mu gihe ategereje kuburana ubujurire ku rubanza yakatiwemo igifungo cy'imyaka 5. Gusa azakomeza gucungirwa hafi n'inzego z'ubutabera. Yari amaze ibyumweru 3 muri gereza.